Yes, reka nkwifurize igitondo cyiza, reka nkwifurize igitondo cy'umugisha wowe dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane tugarutse ku kibuga cy'imirwano hanga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo tukomeze kurebera hamwe byinshi kubikomeje kugenda bihuza izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'abasirikare barwana ku ruhande ya leta ya Kinshasa. Uyu munsi turavuga kuri M23 cyane ikomeje kwigarurira ibice byinshi ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turerekeza Robero, mubwire nti Robero ibintu bikomeje kugenda bicika muri uyu museso, ariko kandi ntabwo ari Robero honyine turi bugende tuvugaho, ahubwo turajya no mu mujyi wa Bunia. Ku munsi w'ejo ingabo z'Abagande UPDF zarimo zisesekara ahangaha Bunia rwose, zinjiza amakamyo yazo hariya Bunia. Ibingibi nabyo ndabikubwiraho, ariko kandi turerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi nabo ngo batangiye kwiyanura bataha ahangaha, bava ahangaha muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo dore ko amakamyo ku munsi w'ejo nayo yari arimo atunda abasirikare b'Abarundi abageza mu gihugu cy'u Burundi. Ngaho rero ni munyemerere aya makuru yacu tuyagarukeho ku buryo burambuye, ariko mbere yo kuyagarukaho ku buryo burambuye reka mbanze mbasabe gukora subscribe, mukomantinge ndetse yewe munarayikinge, hanyuma amakuru yacu akomeze kugenda abageraho gatanu kuri gatanu. Noneho rero ni munyemerere tugaruke ku makuru yacu ku buryo burambuye. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yo gufata Goma na Bukavu, ikomeje kujya mbere ifata ibindi bice byinshi cyane, ikomeje kugenda rwose igaragaza ko ifite imbaraga nyinshi cyane zo kuba yafata ibindi bice byinshi byahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya FARDC hari ibice rwose gikomeje kugenda kibyina gikuramo akabo karenge ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ukaba wakwibaza uti ibyo bice ni ibihe? Ese M23 ko iri gutagetinga gufata Kinshasa, kugera Kinshasa bizoroha ku buryo bukomeye cyane? Ntago mbizi ko bizoroha ku buryo bukomeye cyane, ariko ibingibi ndagira ngo ubanze ubimenye ku buryo bukomeye cyane. Noneho rero mu yandi makuru ngomba kukubwira muri iki gitondo nuko ku munsi w'ejo abarwanyi baturutse mu gihugu cya Uganda, ingabo za UPDF zarimo zigera hariya mu mujyi wa Bunia nkuko zari zabisezeranije igisirikare cya FARDC. Nkuko zari zabisezeranije rwose igisirikare cya FARDC, bakibwira bati mu gihe mutaretse kwica abahima na amasaha 24 tukaba twamaze kugenda twinjira ahangaha nyine mu mujyi wa Bunia. Nkuko rero Jeune Muhozi Kainerugaba yari yamaze kubitangaza, ingabo z'Abagande nyine zamaze kugera ahangaha muri Bunia ngo zije kurinda ubwicanyi bukomeje kugenda bubera ahangaha muri Bunia, bukomeje kugenda bwibasira abahima ngo bikozwe n'igisirikare cya FARDC ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wakwibaza ngo mu bindi bice bimeze bitereka tukubitire Robero turebe uko bimeze ahangaha muri teritwari ya Robero. Rero ibintu bikomeje kugenda biba ibindi aho inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zirwana umukutano ukomeye cyane, ariko n'abarwanyi ba FARDC ntago boroshye ahangaha muri Robero. Ntabwo ari Robero gusa, kandi ahantu bita Tombe imirwano ikomeje kugenda itutumba hagati y'izi nyeshyamba za M23 ndetse n'abarwanyi ba FARDC ku buryo bukomeye cyane. Ikindi naba nkubwiye, ahantu hitwa Kaina abaturage bakomeje kugenda bagira ubwoba bwinshi cyane, kubera ko Kaina murabizi habereye urugamba rukomeye cyane mu gihe abarwanyi ba M23 bari bahanganye bikomeye n'inyeshyamba z'umutwe wa
mu gihe abarwanyi ba M23 bari bahanganye bikomeye cyane n'abasirikare ba FARDC barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Wakwibaza utese biracuriki, ese biragenda bite niba abarwanyi b'abarundi batangiye kwivana hangaha muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitahira ku buryo bukomeye cyane. Amakamyo rwose ku munsi w'ejo yaragaragaye ava ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo acyura ingabo z'abarundi aho ziva zikagera, zari ziri ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko reka nsoreza amakuru nari naguteguriye muri iki gitondo, gusa nkubwire nti komeza gukora subscribe, ukomantinge, urikinge kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda akugereraho ku gihe. Mukomeje kugenda mubana, nitwa Mr Kenzo, ndabashimiye.